Anyang aki din. Ang mga no adapay amo, mabalin nga maayaban akadwayo nga agtrabaho dito'y poultry farm ko, Barok. Ni madam barok kun kunayo manen kanyakon. Balasang kunayo Balasang no balasang. Kasta kumakat. Ket, ada nga rod maayabam no bilang laang. Manupay ko matitao masapul yo, madam. Uray, talo, wano, upat. Tapno maasikaso da ahusto, dagiti manok. O sige, madam. Damagag dagiti kumkumarek, no? Adakin kayat. Wan man, tani, dumakdakalan dagiti manok akasangsangpet. Ang mga no saan mo akabailan no may samlaang nga agtrabaho ditoy. Adapay nga min sumangpet apyek into no may alawas. Ha? Kasa ka di, madam? Wen, iso amasapol nga adda kadwam. Sana bale, tano adda mabirukam, may padamatlaang tisweldo daken ka. Okay, madam. Dumagasa ki balay da Marilu siya into malam. Parang kayat na. Ay, wan gayam. Ibagam kan kwa na. Ti paspasapol ko, katay bumayag ngagtrabaho dito, iwan. Saan atay sumreklang, no kay kayat da. Ay na, agyaman ako nay mare. Gaputa siyak tinapanunot mo nga ayaban iti pagtrabahwam. Anya laki din, mare. Siyempre mo't alangan mat. Kayat ko ate umay, tanay, awan matla trabaho kita. Umay ka, mare. Saan ka nagbabawi nagtrabaho? Akin ni Madam Basyang. Nagsimpatay dyan, bakit ko nagtumat? Kasta ka day, mare? Libre ti makan. Merienda kin amin nan. Iso na lang ata. Maanusam ti agkulik iti itlog ti inuran oras. No ado ti orders iti chicken meat. Iso tay jay. Mang party ti 100 heads. Kan agdalos mo tinay ti lugit da. Saan met kida ka na yun Naglawang amin ti poultry farm ni Madam Basyang. Ay, unay kan kumari. Maanusak si kakit dimot. Sa anak mo't anarte ang mumday ta. Ay, nasahat nung kasta. Kasano? Mangrugi ka nga rutin yung bigat. Ay, katuan amare. Dagasanak dito'y balay inton bigat. Tagiddan tama pan ije poultry farm ni Madam Basyang. Naimbaga-bigat mo, balasang ko. Ay, kastamot ka na kayo, madam. Anya gaminan, tinagan mo? Ay, siyak ni Lucia, madam. Agkumari kami kanibakla. Kasta ka di. Nasaya at ada ka anaawis na. Tapno ada ka nga agtrabaho dito'y poultry farm ko. Ay, wan, madam. Naimbag nga raw tayo nawis nak. Hapag isaw nga wan trabaho kita. Kasta ka di. Alaga rod. Barang maanusam dito, iwan. Numabisin kayo, ada merienda ijay kusina. Kan agluto kayo, anyaman nga oras, akayat yo. Ay na, agyaman aklaunay, madam. Numay papan matitisweldo. Anytime kat mabalin yo nga alaan, tinaldawan yo. Kan mabalin matlaang ti ag cash advance numasapul yo. Ay na, thank you madam. Nakasaysaya at kayo, boss. Ay na, saan yo panunutan asyak ti boss yo? Ibilang dak akas inayo balasang ko. Saysaya atan yo ti agtrabaho. Aywanan tayo anaimbag dagiti manok. Taiso ti paggapuan ti income tayo. Itaman pa narabyan ka, kumare. Aywan, kumaray. Nagkapuwak iti poultry farm ni Madam Basyang. Ha? Anyat kahit mo sawan. Ijay ka nga ang trabaho? Aywan, mare. Naimbag nga rin tayo na yabanak ni bakla. Kasta ka di?
Ay, ang mga nagkasapulan pa ni Madam Berta iti agtrabaho kan kwa na. Ay, wun mare, inka kasarita ni Baklang ton bigat. Agsapsapul sapay iti dua tao. Awan ngamin trabaho may itang agasawa. Naggidan kami anay kat iti trabaho. Ay, kasta ka di mare. Ay, ala inkay kasarita inton bigat. Bareng awan pa'y tinaalan ni Madam Basyang. Mayat ijay, nasingpet ti boss. Libre ti makan. Kan, mabalin pa iti ag-cash advance no maminsan. Kasta ka di, Mari. Ay, nagsaya atin ngay. Ay, wun mare. Man-mano ti boss akas ken kwa na. Diyak namin na mo, ngawan gayam trabaho yung itang agasawa, Mari Berta. Ay, manumot na lawas nga ang trabaho mi, Mari. Isungarod nga dinapalabas ko ni Mari Lucia. Anak ko na nagapo kano dyan ni Madam Basyang, kat sinaludsod ko na adagos no agsapsapul pa iti tao na. Agsapsapol pa'y Mari. Naku na nga uray dua pa'y kano. Apag iso, dua kayo kinilakay mo. Wan man nga rod, Mari. Ay, agyaman ak unay. Kamaudyanan na, kat adamot langan pagtrabahuan mi. Saan kayo nga agbabawi ang trabaho kini Madam Basyang kung naktuman? Nagsingpat a boss. Libre pa iti merienda kan makan, kan amin na. Sana na imot, kan man ang kaawat pa. Kasta ka di, Mari. Inton bigat, umay kayo dito'y barya masapa. Tapno agigidlan tayo ang mapanay di poultry farm ni Madam Basyang. Kahit mo sawan, mangrugi tayong tunbigat, ngagtrabaho dyan ta Madam Basyang bakit? Wan lakay. Masapa ta amapan ijay ni bakla. Tapno makigidan ta kan kwa na amapan ijay. Ay, wala. Ay, kung gaya, manungay titangdan ti may saldaw bakit? Fix a 700 kano ti may saldaw. At dapay kano ti bayad ti overtime. Libre ti merienda kan aminan. Mabalin kano pa ti cash advance no kasapulan. Nay, nagmayat nga no kasta. Wan nga rod lakay. Isu nga anusan ta ijay. Barang ijay tang agbayag. Ay, kat wala. Barang manayo ng tupay na ita 700 a por dia iti may isang aldaw. Naimbaglagan, tada kayo akadwa dalo siya kan baklag agtrabaho dito'y poultry farm ko. Ah, ay, when madam. Kasi tinakunakmatlakan ni Lucia, libre ti merienda, makan kan amin dito'y kusina, kan awan oras ti pandangan, wan. Ha? Mangan kayo lata, anytime mamabisin kayo. Sana ka naimot iti makan. Tilaang kanyak, kat simsimpaan niyo kumati trabaho yo dito'y poultry farm. Wan madam. Sana bale, tadamat ni bakla mangisuro kada kayo no addadamagan niyo. Ta iso tinabayag ditoy. Isun ti mangisuro no sa dino ti ayan dagiti manok a 45 days kan mabalinan a partsyan nga ilako. Kan dagiti manok a pang itlog lang. Isuro na matlaang no sa dino ti ayan dagiti pato a pang itlog kan panglako. Saan nga min akasta ti kastam amang igamit manok siga bakla? Ha? Anya? Nagtabod kamot tayo. Ne? Apay nga, yabagan lang mo tinatabad, Manong Anton. Kaslasan mo magamin nga mo ti aramidam. Anya? Siya, nabayaga ka nagtrabaho iti ti poultry farm iti Pangasinan. Iso nga amok dagita. Ha? Among gade, iti nagtrabaho kiti may saan naglawa farm iti. Siyak ti kanayon nga ibaga ti boss may akalaingan kada kami at trabador na. Hay. Iso, ano isuro ka? Agtungpal ka. Anya lagi di mo tayo. Nabaybayag ka nito yung poultry farm. Hindi ka pa amuti. Husto pa nagigamit ti piyak. Tabag!
ang isarek kadakwada dito yung trabaho. Ngam sika pa yung tibaganda iti tabad. Naglastog nga ro ti pa nagsasaw na day diyang Anton. Kung namailan no. Ay, una yan ayat ti tao. Manupay lang nga aldaw na dito, yung makasdayan ti panagsasauna. Kada agsao, katabad kun kunana. Napadungot lang nga nalaing. Kan iso ti kalaingan nga aghandle ti poultry farms. Di bak nang kuman. Apay pila nga makitang tangdan o nalaing nga ron. Winman, husto ka iti dayta nga imbaga, mare. An-anusa na pailaing to may makitang tangdan. Napayag ko man na bimaknang no nalaing ko naktumay. Ibagam tuman daytakin ko na, mare. Bareng maring tirik nana. Ay, niya lagi din ay di pada tao. Sandang amo may lugar di kinaagin lalaing dan. Kung ganyan pare, naimbag man ta nakastrik kay nga agasawa di poultry farm ni Madam Basyang. Ha? Ayaw na pare. Makapasar lang nagiti kadwa trabaho. Anya, apa anak ko nam tikasta? Wala. Tasanda man nga amo lagi aramidan da. Nagtatabad da karaktumay. Ha? Nang runa da dya bakla. Udno nga iso ti kabayagan na trabahador ni Madam Basya. Nukit kita, ti panaggaragaraw na, nagtabay da talaga. Si kakad dimot pare. Amang ano nalipatam, aga pumot lang iti kasta nga style mo, tinakait katami ti sigo na trabaho. Ah, Nung makitang tangdan ka pare, amom ko mangamin nga ilugar, ti kinaagin lalaing mo. Mabalin mo mo't nga isuro iday, tinasaya at awagas. Sana kasta baga ampay at tabod di tao. Apay sika, nalaing kalaunay. anya. Imbes na nakastrek kayo ti mayat at trabaho. Ta nasingpet kan naparabor ti pusyo. Ngam kasta kamutin nga agsasaw. Amang ano saan nga agbayag kat may kat kayo marin nga agasawa. Anya lakit din. Ne, apay, husto ka di day tangar aramidam a panagparti ti manok, Anton. Aywan, madam. Gusto tararamida, gaputa saan nakatabay. Anya? Nabayaga ka nagtrabaho iti poultry farm iti Pangasinan. Iso nga amok lagi iti basic ka pa nagparti iti manok. Ha? Saan nakatabay da kas kadag iti sigod at trabador yo, madam. Si kakit dimit. No nalaing ka nga rod, anya pa'y lang aga po nga anusam ti umay makitang tangdan dito'y farm ko. Bimak nang kakumana, no agpay sumatlang. Anya. Pasensya ka na, gam nakla atak iti pa nagsasaom. Ay, kwa, madam. Ay, pasensya kay kuman. Lakay, apay nga min akas diti insungbat mo kini Madam Basyang itay. Kaya, puno mo ti bagba ngamin. Kan may isa, husto mo aramida ka pa nagparti iti manok. Anya? Makikita na lang arudan na husto aramida. Sarod-sudo na pa ilang. No, sto, no saan. May sama na tabag na bakbakitan. Ay, unay kan aya Anton. Pangasim talapdam kumamot ti bagim nga agsaw iti kasta. Nagsingpot ti bus tayo. Sa dino ngay manan ti pagtrabahuan ta no maikat ta ijay. Saan ang mapasamak na ita bakit? Maamiris mo't lang ni Madam Basyang, ahustuak itimbagak. Makamo ka man latan Anton. Anya lakit din. Aywan gayam, adto'y ti sweldo yung agasawa, Berta. Agyaman kami unay, madam. Dayto'y matkan ka, Lucia. Thank you, madam. Ti sweldong bakla, alaam to inton bigat. Takurang tinay-withdraw kitay. No problem, madam. Uray ti junton adan. Ay, kaya madam. Agpakada kumasa na kasumrag inton bigat. Ha? At nangamin napatig apapanak. Apag iso, dayta kumatibagakan ka.
Uray saan kan nga agpakada? Tatalaga day tuyen ti maudi apa nagsweldo yo kaniya. Anya? Pasensya kay kuman. Jak kayat ti ugali yung agasawa. Naturay kayo unay. Kan kas iti nakunak idi. Nalaing ka nga agisuro kan agsao atabad ti kakadwam. Ngam aging gaita ket makitangtangdan kalata. Madam, Rumbang ko mga amom nga ilugar ti kinaagin lalaing mo. Agasem man, ura siya kabos mo. Siya amang paspasweldo kan ka katisuro nakpay. Ha! Siyak ti akin kuko iti da ito'y nalawa a farm. Iso ti pagin inkamak iti manu atawan. Ngam no agsasao ka, kat kasla nalalaing ka ngam iti siya. madam. No agpaiso ka, saan ka kumanga agananos a makitangtangdan iti inaldaw? Kan saan kumakas jay ti style na ti balayo? Sa humlaang matdinagado, kan tinalabas a kinaagin lalaing mo, anya lakit din. Ay, 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 ay. No, kaano nga yung pangato ni Madam Tisweldo? Isumat di pa nakaikat iti daddo makakadwa. Agpakalaing dantumot ngamin. Gusto lang, Mare. Tapno pagnak manda. Sinayang dalang ti kinasingpot ni Bossing Madam Basyang. Iti pagpagam, siga bakla. Ha? Ay, kuwakot, ti ko na. Ngimato ti sweldo. Ngam sayang, ta naikat kayo matan. Day tati ko na. Apay, ada parikot mo? Anya? Saan mo nga min nga am mo nga ilugar ti kinaagin lalaing mo? Iso ana ikat kayo lang arod nga gasawa. Ha? Ay, saan ka aglablabos iti pa nagsasaw? No, di mo kahit ang makaraman iti ko Apay ti ko na? Mabuti nga kin ka? No way! Pudno launay ti ko na ni Madam Basyang. No pudno analaing ka, bakinang ka kuman. San ka kuman nga agan ano sa makitangtangdan, itinaldaw, urepig sa titudo kin init. Pwe! Anya? Di ka pa mo, ngay respeto ti pagtrabahuam. Agraman ti agpapasweldo ken ka, isurumpay. Salbag ka kide, anya laki de. Da magkonektat kayo man ni Jeff Poultry Farm ni Madam Basyang pare. Ha? Ay sus. Talaga saan mo man nga inlugar ti kinaagin lalaing mo? Siga pare, saan mo man akarkaruan ti pungtot ko? Pudno matibagbagak pare. No maminsan ngamin, ilugar ti kinaagin lalaing. So saan ka ngagbayag iti trabahom gaputakas ta ka ngamin. Anya? Iturayam ti kakadwam at trabahador. Agraman pa ti agpaspaswildokin ka. Isurom. Ay una yan. Uri asino ba't akit saan na makaanos iti kasta nga style mo, pare. Awan ti bumayagan nyo at trabaho. Ay, inakman kit di agaplay mo ti jay farm ni Madam Basyang. Baring awatin nakmat. Nagmaya ti jay. Dakkel ti sweldo. Hanggang sinayang mo laeng, pare. Nagadumutin na ito pinaling kay Marilu siya. Ha? Ay, wun, Mare. Adwa talaga. Ngamin ni Madam Basyang iti bonus medical man. Isu tinapan ko yung palingkay. Kasta ka di? Ay kat, sana all ang haron. Ay, no saan ko mga men nga naging lalaing tiyawanan bain nga asawam, nalabit nga aging gaita katadda kayo pa'y laang ijay akadwame nga agtrab-trabaho. Ay, huwag nga rod, Mari. Sayang nga talaga. Nila kay mau, bagbagaam nga men. Ilugar na ti kinaagin lalaing na. Mari, Di nga tamabayin adillaw iti trabaho ti kakadwana. Ket no iso ti madillaw, ibaga na nga nalaingan. Asaaden apay suraw, salbag kid day.
Uwan, Mare. Naibagak daytan kan ko na. Nasaya ata. No, dapay mangawat kada kayo iti trabaho. No, kastalatan ti ugali yaw. Anya lakit din. Anya laki, deng. Rumbag nga ilugar mau, ti kinaagin lalaing mau. Tapno saan ka nakababain iti bus mau? Kun kastamutan iti aglawlaw mau. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Si kamot ng timakaam mo kadagi talakay. Anok ngay dagita, miling bakit? Anya kalakit din, Ador. Tarimaan mong tibalay tada ka no sumangpat a bagyo. Napigsa ka nung day chay. Anya? Agbuya ka ngamin itinyos tapno ammom. Sana kastang anya la ka na yun ti sungsungbat mo no aday bagak. Alawanan. Idisumla ang dagita alansa. Ta siya kung ti makaamo dita. Aramidam itamat laang tapno malpasan. Tarimaan ang matlaang titawa, tanay, kaslamat nagmatan. Iruwar mo nga ro ti martilyo. Tarugyakon, bakit? Anya ti masapul yun, nanang. Nagyagakla ang iti prutas anak ko. Busy mo nila kay Mau. Ay, nasken atarimaanan na ti balay. Sakbay asumangpot tinapigsa bagyo, nanang. Nukasta, at dagayang bagyaw. Nanang, iso tinabuyak iti news. Agdengag kayo mat iti radyo, nanang, tapno updated kayo mat. Nadadaal mo nga min ti charger ti radyo kanak ko. Igatangan kay tulangan ti baro no agpasentrong ak. Ibagayo ka ni Manong Julius. Tatarimaanan na dagiti rumbeng at tarimaanan na ijabalay, nanang. Wow, nanakaw. Da kayon tumat lang tinakakaase, no diyo tarimaanan ti balay. Lumabasak, Mare. Sa dino ti papa na maritonet, Mapan ko man alahan ti martilyo a binulod da tataguryo. Talansaak man dagiti rumbeng amalansaan iji balay mi, Mare. aywan nga rod mare. Uray da kami, busy mat nila kay ko amang tartarimaan iti balay. Ay, nakabutbutang nga rod, Mare. Amang ano napigsamot ti umay abagyo. Ay, sapay la kumaata saan mare. Kaasi tayo mat. Ay, nagriga ti madadaulan ti balay. Sapay nagngi na ti materialis ita. Ay naku nampay mare. Gastos tumanan no ko Isu ala, Mare. Inakon, agistoryatan tumanen no sa anak abisi. Sige maray, agan-anad ka mat. Awan ka din ti agtad-tad iti kusina, miling bakit? Awan lakay. Iti silid tangay. Awan matlaeng. Nasayat mat nga rod no kasta. Makaturog nasaya at datao uray matutudong. Awan ti pagdanagan ta bakit? Ay dananang nga ta. Kumusta damat nga ta ijay? Tinarimaan nga ta ni Manong Julius ti balay? I-text ko inton madamdama lakay. Man, tapno ammo tayo mat ti adda ka sa saad da ijay. Imbagak matkit di ka ni nana nga ipatarimaan na dagiti rumbe nga matarimaan. Agluto ak nga rodan iti pangrabyan ta. Iti kastakit masapa ta maturog. Awan mat ngaminan ti kuryente. Awan nga rod lakay. Siya kung ti agin naw iti plato. Kumusta kayo matan ditoy, Nana Juaning? Nasaya at latamat tunait. Awan ti agtad-tad, Nana? Pada nga raw. Daan nga binad iti materialis. Iso nga oray matarimaan. Agtad-tad lang ka. Ay, masapul nga ron agumatang kayo iti baro,
Iwan nga raw. Sapay la ko matapumanawan ti bagyo. Narigat mo't no matumba ti balay. Awan paglinungan. Nukas bilang ta mapasamak dayta. Umay kayo laangan ijibalay nana. Awan gayam, nangyagak iti lugaw para kada kayo. Ay na, agyaman aklaunay ah. Napigsa ti daw ngam inano sa blata tinangyag. Sobrang amin ti inloto ni nanang. Napudot pa lang dayta nana. Kalutluto laang. Ay, agyaman akman na. Sana na masapol nga agluto ah. Sa dino ti papanam si Kaador? Anya kalakit din bakit? Sa dino kumapay ti daddo maapapanak aya. Kat ijay garden manen Mapan ko bisitaan dagiti mula taan nateng Taawan mo't ti tudo na. Sige, nagkapi ka din. Wen, nalpasan itay. No awan ti aramiden inton madamdama. Agsagad kamat iti paraangan. Nagadumanan ti naiwara a bulong. Wen, madamdaman to ka di. Ala, agrubwatak nga rodain. Anyang oras ti panagawid mo? Ay kat sagbay nga agalas 12 Addaak taon titi balay. Pitsurak man ti balay da nanahuaning. Ada ka no kalami ti assistance nga itad ti gobyerno kahit. Imposible no di da pa'y lamaasyan kanyak no kastoy abalay ti ipakita kadakwada. Hey! Si ka magayam day kami lang! Adda kayong magayam di tananahuaning. Itay payakit kitaan ka. Anya? Anya gay ti ararabidam dita. Pinitsuram sa matinatumbakan lapaw kaw. Ay, kwa nana. Kamali ti pampanunutan niyo. Sigurado ka? Wan, di magasaklaang takayat ko apasyaran dagiti kaaruba. Kunaklakit din. No adda iwaras da pagsayaatan. Iso a pinitsuram ti balay kaw. Ay, awan nana. No adda man, barangay meten ati makaammo. Good morning, nanang. Kastamot kan ka, miling anak ka. Na, apay kasta ti kawas mo. Abot mo. Ada nga min napatag-alakad ko ita, nanang. Sa dinaw. Ay, secret ko lang mata. Adayabot kasta. Ibagak manlangan, tapno didak pagpanunutan iti dakas. Ada interview ita, nanang. Interview? Para iti anyamot day ta nga interview? Ay, kat pagsayaatan, nanang. Nag-apply ka iti trabaho? Ay, saan, nanang? Basta, ada ilakad ko a pagsayaatan. Sige, agpatuloy ako. Awan magayam ni Manong Julius dito'y balay. Para kada kayo, nanang. Karnimot ti awat mo, miling anak ka. Karni ti baka ken baboy day tananang. Para kada kayo. Nangalaamot ngay itinggatang mau. Anya kay lakit din, nanang. Siyempre, kwartak tinggatang ko. Saan mo't amabalin adawat at dagita iti palingke. Ti kayat ko asawan ka nangalaam iti kwarta ngayong gatang mo. Di yun sa ludsudan, nanang. Basta kwartak Di kay madanagan. Ta saan mo't nagtao iti takaw dayta. Siguradom laang. Amangan no agsakit-kit diti tiyan may no kanon mi dayta. Saan, nanang? Da kayo kit dimit. Sige, agpakada akon. Tagluto akpay iti pangaldawan mi kanila kay ko.
Anyat pangaldawan ta, miling bakay. Karnit baka lakay. Ah, ay sus, nag-iimasin. Ay, talaga naimas, ta siyak tinagluto. Ang aguray ka man, nangalaam nga iting gatang mo bakit? Kwartak pangalaak kumapay ngay. Ne, kanimbagam kanya ka na ibusin ti kwartam. Anya kalakit di mat den lakay. Siyempre, nagdiskarti mat da tao Saan mat amabalin anateng la kanayo ng ti masidsida. Alawin, mangan takit din garutin. Ang mga noan niya pa iti papanan naman ang ti saritaan ta. Kumusta kayo mata, Nana Juaning? Nakaumay ka mo tonight. Madama man ti panang tariman kaw iti nadadaal adiding ken bubong. Imayak, taad ti good news ko para kada kayo, Nana. Anya day ta good news. Adda ka no ti kalami ti assistance nga itad ti gobyerno, Nana. Anya day ta kalami ti assistance. Para kadagiti naapektaran iti bagyo, Nana. Ma-applyan ka di day ta. Wan adda pa iti interview na. Isu nga imayak ta picturak ti balayo. Ipadas yuman mo ti agpa-interview, Nana. Isupay mo't ano adda maawat yo. Isupay ang maigatang iti materyales. Malaman nga raud. Tulungan na ka. Tajak maamaw no kasano day ta akalami ti assistance. Wan, Nana, di kay madanagan ta isurok no anya ti rumbang nga aramidan yo. Bagada. Adda ka no mutiim muna anang picture iti balayo, Nana. Anya? Kastoy ka no mutlaang ti impakita da a picture iti interview. Naawat damot laangan ti cash assistance. Sino ka no ngay dayta? Asino kumapay, Nana? Ni Mari Miling Anya? Napnapan ka din ni Mari Miling diti balayo, Nana? Hindi lang makalkal pastito daw. Kasla pinicturan na ti balay kaw. Ngam edi sinalunsod ko ka. Saan ka numay? Anya laki din day di atao. Talaga nga aramidan na mat amin basta maipapan iti kwarta. Sumrag ka Mari Tonet. Ay saanin, Mare? Adda tilakad ko inton madamdama. Di makasaklaang taada kahit kung ibagakan ka. Anya ti ibagam? Di mawat ka kanumot iti kalami ti assistance, Mare. Ti dakas na, inusar mo mo ti picture ti balay ni Nana Juaning. Sino mati nakadamagam iti dayta? Isuda mismo ijay Agaplay ko man ni Nana Juaning, inuna amot gayam. Ay, awan ti amok dita? Ay, di kan agin didi amo, Mare. Nakitak tinagan kan pirmam ijay Isublim no mano tinaawat mo a kwarta, Mare. Dakas dayta. Agulbod ka pa ilang para lang iti kwarta. Ay pumiling aya. Mangibabain ka mo. Di nakman kita nakasta si Kaador. Anya nga itim bagbagam ijay idi in-interview da ka. Jakmat amo ama-amuan damari tunit ti may papaniti day tabana. Susapo. Sino nga min ayatin ang ibagakan ka nga agpa-interview ka, ha? Sayang mat nga minti itad da kwarta lakay. Ngam kita am ka di dayta. Naduktalan dati dakes nga aramid mo. Asino ita tinakababain, ha? Naawan may tulong mo kanyak. Aguli magkalaangan dita. Huwag sasao ka. Kasla di ka nairanod iti dayja kwarta. Sus! No amukla ang akalukwan tinaggapuan ti kwarta nga inggat-gatang mo kadagijay. Saan kukuman akinan?
Pudno ka day tagwarwaras asayang gusag miling anak ka. Nanang. Kasta unay ti unget ni manong mo, idi adda nang idanon kan kwa na. Jakmat ekspektaran ama amwanda. Kas kalag bibisin iti kasta ngar aramida manakaw. Ay katsuri nanang. Isoblim ti kwartaan na awat mo, tapno saan anak kababain. Nanang. Sigurado nga isumala ang tibagan ni manong mo Julius kan ka. Kano na gastos kung tidaduma nanang. Ay kat agdiskitar ka. Isoblim day ta a kwarta, ta saan aparakan ka. Agraraman ka launay mo't anapan nagpa-interview ijay. Naimbag ko man no picture ti balayo ti impakitam tapno awan isyaw. Ay, no okay lang kada kayo nanahwaneng. Da kayo lata ko man tipang tadak iti kwarta anaawat ko. Ay, jakmat amaw no anya ti plano da. Saan asyak tiyag desisyon? Itad ko kada kayo ti kwarta, tapno saan kayo ngagpa-interview pa Saan na mabalinti kasta ka panunutan, Mare? Saan asika ti kasarsaritak to, net? Ay, nalpasan ti interview ni Nana Juaning itay bigat. Anya kay lakit din, Mare. Isungarod ngagpakpakaasiak. No, anya ti imbagada nga aramidam, iso ti aramidam, Mare. Saan ada kami ti agdesisyon no may papaniti day ta abanag? Ay, kasla makapakonsensya mo tonight. Anya kumangay ti pakakonsensyaan nyo, Nana. Kaasay tilangan ni Miling itay. Basol na mutlaang, Apay ngamin anapan nagpa-interview, na imbag kumamot ano picture ti balay dati impakita na. Saan matabalay ti daduma a tao? Wad matkit di Tapno mutlaang pagnakman na, Nana. Nakababain man ngam, no baybayan tayo ngamin, ang mga no ulit-ulitin nanto nga aramidan. Ada ka di kwartam di talakay. Pangalaak kumangay iti kwartak. Kasapulan ama kumpletok ti kwarta na awat ko, tapno may subli kun lakay. Ay kan makipurdiya ka. Anong sam? Anya ka lakit din. Isublik ka no yung bigat. Parikot mo mutten aday ta. Apay ngamin nga agaramid ka iti pagparikutam. Anyan tulaangan ti panunutan dagiti ka aruba. Napilitan aklang kasapulak ti kwarta lakay. Sos, pamilyam ti inbabain mo iti kasta ngay naramid mo ba kayo? Alan alakay. Uray 2,000 lang, tapno makumpleto ko ma. Sos, makipurdiya ka iti ayan ni Nana Sabit. Tapno makumpletom. Tano siya, talaga nga awan kwarta kita. Naigatangan iti abono kun similya ti kakaiso na kwartak. Inton sumarunong amin. Saan alinuluko ti aramidam, tanay nakababain no maduktalan da. Anyan tulangan ti rupam nga isang umijay. Anya laki din. Di ka agaramid iti daka para lang iti kwarta. Laglagi pa mati kwarta. Kat mabirukan da ita. Ngam ti dignidad mao no nadadaal. Narigatay na may subliday ta. Anya laki day. Mala. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! At dayta, naludakon ni Sare. Sigurado nga umawag dayto yan. Iso nga umadayuak. Tapno saan amang ngagnilita ti pagsaritaan mi kin ni Sare. At dayta, isunti umawawag. Ay, hello, Sare. Hello, Pat.
You're always welcome, darling. Basta agsend kanto kada kiti picture mo, Wan. Sure, Paps. Orayan di send ko a picture ko. Jay sexy a picture, Wan. Wan ka di, Paps. Sige nga rudain. Urayak lang ang disin mo aladawan mo, sari darling. Bye, mua. Sino tayo nakita akaw-awag mo iti cellphone mo, Dayamot. Di ka naglibak, ta nakita ka. Ang mga nun ni pare Pilo, At dalaang di tabangir abalay, ngam awagan na ka, kasta. Masadot nga ruda na rumuar iti balay da. Mapan kami kano agbuya iti palaut. Apay nga raw, anas kan nga umadayo ka ngay. Umadayo asasawa mo tabakbakitan. Di ka kamanlaan. Nagato adamdamagam ay nyalaki day. Umayak man dito'y balayo, paray. Apay, paray, ayat si kakaram. Imbaga kami kinibakit kao, ang mapantag buya iti palaw. Ay, mapanta, paray. Nabayagan ka dadyak nakabuya iti palaw. Ay, hanggang mabait lang, paray. Takachat ko pa'y man to'y chatmate ko. Ay na. Jak maichat analayang iya balay. Takanayon nakmatasip-siputan ni kumarem. Apay, agsilos pa'y lagay, aparay. Ay, pirmi, aparay. Bakbak ka na silusa. Sa dino tinagapwam, Napan kami nga ron nagbuya iti palaut. asino ti kadwam. Saan ka di ako naka ni pare Pilaw? Maamwak mo lang, nululbutan nak si kagaray. Ulbutan ngay bagbagam mo tabakbakitan. Agsagana ka kanya, no adda maamwak si kagaray. Ada kamot maray. Kanya ti umay mo ibaga. Agpaiso ka day, anapan kayo nagbuya iti palot kinigaray. Ay, wag maray. Apay ka day. Kunak no da sa bali anapanan na. Mapanan na ngay kumamag, maray. Kay iti babae na Kaya, hindi kasya iya kalakay na makababae pa'y lagbag. Ay katpermi Isumod la permi asilos mo, maray. Ay kat natural Taasawa ka nga ron paray. Baybay akit din akumkumpor mi babae ti kachachat na dita. Anya laki din. Ay, wag mo kidi, maray. Nabati ni Gary ti cellphone na dito'y suka. Ay, kita man no asino dagiti kachachat na. Adamot password na. Talagang adda ilumlumang day talaklakayan kanyak. Adda ni Gary. Ibatik mo ti cellphone na kat darasag tirumwar. Siripag man dito'y tawa. Saan nang amo nga daak dito'y nagsirsire pa. Nay, dayjay, adda umawawag kan kwa na. Hello, darling. Darling kaya ma. Ay, naimpagmatay mawag ka. Mailiwak itinalambuyo ka boses mo. Agoray ka man. Hoy, Garay! Ay, natin aramidam dita, si kabagbakitan. Bakbakatan kaya ma? Yag mo day taasil paun tay badda-badda kumalangan. Husto na, hustaon, natadaan di cellphone ka. Ay na, hawadan di cellphone ka. Ay na.
Nay, apay nga da kayo tatang? Anya ti umayo ibaga? Ay na, nadadaal di cellphone ko anak ko. Impayat-payat ni Nanang yaw. Ay, unay mo tin ni nanang? Apay nagdadaal ngay. Ay, napalalo ti imon met na siya tao. Bakitan lang arudan. Ngam agimon imon pailaang. Hapay, madiaya aragrag sa akag tibagay kat umada nilang arudan ti hapit ko. Ngam tay inayaw, killjoy may. Ala, umaya kay balayo, nakasaok ni nanang. Anya kayo mo nanang, tatang. No kaano pa abimakit kan lima kay kayo. Day takid din may papaniti selos ti pagkaskastaan nyo. Ti inam isukit din tinang dadhal iti cellphone ko. Di namat nga rod masukatan. Tapno awanan usaram nga agbabae. Ay, kakaiso na paglinglingaya ka cellphone ko, dinadaal mo kit din. Ay, da kayo mo't nanang. Apay ngagdadaal kayo iti gamit. Siyak pa yan ti akin basolita. Ti amayo ti babae raw. Kasano nga ibagayo a babaero? Kat saan mo't nga rumrumor ni tatang? Lakayin ni tatang. Saan mo't lang nga na makababae day tananang? Wan, saan arumrumwar? Ngam ado ti katsatsak na babae. Ay unay kayo lakit din nanang. Enjoyin nyo kit di ti biagyo. Talakay ken bakit kayon? Sana day ta selos-telos. Ta saan kayo muta na teenager? Nanggag mo, tiko na ti anak mo. Ay, kasta gayam. Bawal gayam nga agsilo sakitan. Ala ang aron, tangay iso ti kinunayaw, di isaw. Ay, saan kayo kumamat nga agpasugnod ananang? Ala, ibaga ken manang jingki. Tasukatan na tinadadael a cellphone nyo, tatang. Maminsan nanang, saan kayo nga agdadaal iti gamit? Maminsan pa'y nga agdadaal kayo. Awanan allowance ang maawat yo kanyak. Talaga nga isakit yo ti amayo. Saan ko nga isaksakit, nanang? Ngam sayang ti kwarta amay gatang manan iti cellphone ni tatang. Apay nga agselos kayo pa'y lang, kat bakit kayo lang arudan? Nagsakit mo tan ti pa nagsasauyo kanyak. Sorry nanang, no, nasaktan kayo. Ngam agdadaal kayo mat ngamin. Isupay paggastusan. Alaga, mangrugi ita. Baybay akon ti amayaw. Ragsakan yung matkit di ti bagbagiyo. Saan man ani tatang ti pagproblemahan niyo? Ay katwan no iso ti kunayang. Baro a cellphone niyo, tatang. Ay, agyaman na klaunay, anak ko. Saan yun to nadadaalan ti cellphone ni tatang, nanang? Sayang ti kwarta, no dadaalan niyo manan. Ala, saan kun adadaalan day ta cellphone? Makichat ka, aging gay ti kay kayat mo. Ragsakum laeng ti bagbagay. Ay, nananang, saan kayo kumangagap-apa ka ni tatang? Pangaasiyo man? Alawan, matong palamin na kayat yaw. Sa naklatan ngagsasaw. Saan kay ngagpaspasugnod, nanang, kunakmanan? Anya, ingkabil mo mula iti utek mo. Dagiti imbagbaga dagiti anak ta si kabakbakitan. Wan, si kalaklakayan. Mapan ka kiti nagkaaw tabagantan. Aggaw tarupam, manipod ita, kanya-kanyatan. Si kamot ti agluto iti lamutam. Pagan ano ka nga ilutuan ngay? Ibaon mo, dagiti katsat mo, ta ilutuan da ka. Kalkalpas nga imbaga dagiti anak ta asaan taga-agap-apa. Ita, apa anak manain? Mangrugi ita, di nakasasaw. Tapno saan tangagap apa?
Na, Makaamo ka mutan iti biyag mo. Ha? na. Papanam nga eh. Mapan ko dalusan ti bakan ti akwartaw, tay jayak amaturaw. Di kan kayat akay da. Day ta cellphone mo ti kaidam no kayat mo. Anya laki day. Anya? Anya manan ti pulpulong ni tatang, asaan nyo nga inlutuan iti kanan na, nanang? Ibagayo iti amayaw, ta ibaon na ti katsat na amang luto iti kanan na. Ay, unay kayo lakid din aya, nanang. Apay nga isakit yung launay jay amayaw. Rumbang laeng nga isumit ti agluto iti kanan na. Tawan mo't ar-aramidin na. Ti makitsat laeng ti paglaingan na. Mala, takasaok to ni tatang. Tangay awan gayam karbangak nga silaws. Kanya-kanya kami langan. Oray pagturugan sa balin ti kwartaw. Ay, di yung lakid din maayos ti pagbagiyo mo. Ibagam iti amam, adi nakasasaw, tapno awan riray. Alawan, ibagak dagitakin ni tatang, nanang. Ya kayo lakid din aya. Tapno awanan ti ririyukin ni nanang tatang. Ano sanyo ada kayo ti agluto iti kanan nyo? Ay ketuanan Salbag na siya nga inayaw. Apay nga agpaiso ngamin aya, nga ado ti katsatyo. Makigaygayo maklaang mait. Makigayo mat no kayat na. Apay aparitan nak nga eh. Di yulatan kasasao. Tapno saan kayo nga agap-apa? Ay, na kaong. Kabalak pa'y mo't kititag luto iti kanag. Alang araw, awagan daklaan. Not the problema yung. Nagmayatan ti kastoy. Awan disturbo dito'y pagidaan. Makachat ko anasaya at ni Sare. Pasaray at dapay video call na. Tinasayat. Ibagak man kit de ta umawag. Nawaya kami agsarita taawanan jay bakbakitaan akay da. Nawaya akmat ang makichat iti batchmate ko iti high school. Balo ka noon. Inton nasurunak ibagak matan a balo ak. Aday tamanan ti chat na. Basa. Kailiw ko manan ti busis mo. Mabalin ka day nga ag-video call tamanang. Replya ka dagos. Ibagak nga isaw ti umawa. Nagmayat gayam ti adda kachat na. Isumit lagayam apagayat day di alaklakayan ti makichat. Ay, ibatik pa ilang dito'y sopato'y cellphone ka. Tamapana kon agprito iti itlog asida. Saan sapay mat anak ka rin day di alaklakayan. Day, imuna anaring day bakbakitan. Hadamot ti cellphone na dito'y sofa. Nay, hadamot nagchat kan ko na. Ay, nantabasag man. Good morning, my beautiful batchmate. Nangan kan? Na, ne. Basag man dagiti napalabas a conversation da. Alalala.
Dahito ti may sapay atyat. Kailiw ko manahin ti boses mo. Mabalin ka de nga ag video call tamanahin. Hindi. Kaya't naasawain. Adamot ka video call ni bakit ka? Ay, sos! Ay, matinsamo tayo ito yan. Ay, maday at talaga. Ay, sumayot na dyan nga inayaw. At nakachat na. Kabats na pa'y. Batsmate ko na. Ay, ka-video call na pa'y. Anya, kunak man no da kayo ti adu ti kachat na, tatang. Ay, kauray man ni nanang yaw. Ay katbayan yun uray kat agpada kayo mat. Ay, jakayat. Jakayat nga da sa bali a kachat ni nanang yaw. Anya, da kayo mat yung selos. Ay, mapang-ur ko di ka-video call na no makita. Anya? Apay nga da ka man anjing kay. Anya man ang timpul-pulong day tanalaing nga amam. Ada ka no ka-video call yo, batchmate yo, nanang. At damot nga agpaisaw. Apay aya. Ay, saan mo na mabalin na ka-video call? Tapay ko ma. Agselosa. Anya? Ha? Siyakto pa'y katawan karbangak nga agsilaws. Ita, sikat agsilaws. Kasto yun ay isang dengtan ti makichat. Ay, sana ko na makichat iti uray asino a babae. Basta i-block mo dayta a ka-video call mahuan. Anya? Ala, makamo kayong agtungtong, nanang, tatang. Sapay ko mata maayos yu dayto ya problema yung. Ay, agsubli ka kumane di pagindaan tabakait. Pakawanan na kumaan. Na. Apay abigla ang nagsubli ti puloy ti angay. Apay asaan mo na kaya ti makichat iti sa balay. At dangaron na basak at chat tay batchmate mo. Ay kit, permimatan nga agimunak. Na. Ita, amo man tirik na na. Ayun bakit? Iso nga isardeng ko ti makichat. Rumbang laang, tano aramidem pay. Aramidek mo. Ay sanan bakit? Saan kunton nga aramiday? Ay anya laki day. No anya ti saan mo kayak nga aramiden daking ka? Saan mo kumamay nga aramidan iti sa balay? Mapagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay a parang, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw di Danmar's YouTube channel. Agyaman kabay, itingkay, panang tarabay.